Lobeka ngusihlalo aphindze abe lilunga lesigungu lesisetulu lesiphethe umbuso eNyakatfo Kapa John Block uniketwe shwele futhi wakhishwa ejele lomuhla. I-EFF KwaZulu-Natal ithukuthele igane lunwabu ngediphimiselo tamabhalane we-ANC kulesa sifundza Bheki Mdolo. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli etindzabeni telulwimi lweSiswati lesitfula qathatha sisetindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi sivusele nebabukeli betfu ngale ku-DTT lishonile. Khumbula-ke ukuthi Tindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana kanye naku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Takamuva tithi lobeka ngusihlalo aphindze abe lilunga lesigungu lesisetulu lesiphethe umbuso eNyakatfo Kapa John Block uniketwe shwele futhi wakhishwa ejele lomuhla. Block bekagwetshwe iminyaka le-15 emacaleni ngohlakalo nekushintshiselana ngemali lengcolile. Waqala ukuthatha isigwebo sakhe mhla tisithupha enyangeni yeNgongoni eminyakeni wa-2016. Block bekamangalele litiko letebulungiswa afuna ukuthi aniketwe shwele njengobe besekakulungele lokho nekuthi umusa wamengameli lawuniketa letinye tiboshwa naye aniketwe. Kanti-ke lokhulumela lelitiko singabakho Nxumalo uqinisekisile ukukhululwa kwaBlock. John ube setendleni tembuso emalanga le-2,530 ngenyanga yenyoni umbikise ethethe ukuhlunyiswa kwetimilo enkantolo ngekuthi athi sikhathi sesiyamvuma ukuthi angakhululwa ngeparoli nakubuka tinhlelo temengameli kucelela labo abaphule umthetho. Evikini lengcile enkantolo ephakeme eSouthern Cape ikhiphe umyalo ukuthi lelitiko nalabanye labathintseka kuloludzaba abalubuko loludzaba lokuniketa Block iparoli ye-SABC ukuthi bangaboshwa ngokuphula umyalo wenkantolo. Correctional Services confirms parole placement for Mr. John Block effectively from the 10th of November 2023. Mr. Block was sentenced to 15 years for corruption and money laundering on the 6th of June 2016. This parole placement decision was taken by the Correctional Supervision and Parole Board following Section 73 of the Correctional Services Act. Effectively, this says that Mr. Block is now a parolee and is expected to comply with a specific set of parole conditions. Block lobekatha senkantolo ngasecengwe leliviki ludzaba lwakhe lwetemthetho uvakalisela uvo lwakhe ngekukhululwa kwendvodza yakhe. We have gone through so much as a family. We've gone through all trials and tribulations. We've followed the law. We've respected, the arm of the law. Sukebo saBlock sidonsa kudzimata kube ngumhla tinge-26 ngenyanga yenhlaba ngeminyaka wa-2029. Kusangacaci ukuthi yini tinhlelo takhe. Kulomnyaka lophelile umndeni wakhe wagceka licembu lebekadza lohola ngokuphula tithembiso tekumsekela kanye nemndeni wakhe. Inkantolo yamanje waseBhilabhila eLimpopo isihlehlisele kulesihlanu lotako sicelo sebheyili sebasolwa labathathu labasolwa ngesigameko senyanga yendlovana nga-2020 sekugcekeza iplazini lamengameli Phalaphala. Emmanuela David, Frolina Joseph nemnakabo babukene nemacala lamathathu lafaka ekhathi lekuhlela kugcekeza ngenhloso yekweba. Labasolwa bayamaniswa nekwebiwa kwemali ngu-$500,000 kuleli plaza lemengameli leliseBhilabhila. EFF KwaZulu-Natal ithukuthele igane lunwabu ngediphimiselo tamabhalane we-ANC kulesa sifundza Bheki Mdolo. Leli cembu lithathela Mdolo tinyathelo temtsetfo ngenkulumo yakhe layente ngesikhathi sakhuluma nebetindzaba kamuva nje lapho athite khona leli cembu alifuni kuveta laba libasekela ngetimali ngoba lesekelwa ngulabo labasekela i-Democratic Alliance. EFF, you can see, is a well-oiled funded party. What EFF does, the same funders who fund DA, they fund EFF, but don't put it in our account. Buy billboards there, pay direct to the service provider. Lawa ke ngiwo emagama lafake emabhalane we-ANC wesifundza enkingeni. I-EFF ithangeke nje yemukele kanjalo nje. Asizukwamukela ukuthi kube khona nanoma ngawubani ozofisa ukungcolisa igama le-EFF. Nanoma ngayiphi indlela. Siyo-organization evulelekile emphakathini ehlala ngaso sonke isikhathi iveza amabhuku awo kumcwaningi mabhuku. Mdolo uthangeke asihocise statement sakhe. Uluhoxisa kanjani iqiniso? Iqiniso phela
iqiniso inkinga yalo ukuthi ngisho iqiniso lengazondwa abantu abayi1 billion aliye kuba iqiniso. Kusenjalo kusebenzisana emkhathini kwe-EFF ne-ANC eThekwini akasimami. Omabili lamaqembu asolana ngekuletha abaholi labangenda umsebenzi. Kanti i-EFF ithi sangakathathi isinqumo sekuthi itamesekela nobe cha sodolobha Mxolisi Gawunda lobukene nesiphakamiso sekungathembani. Lihlehliselwe kuleli viki lelitako liqala lekubulawa kwaSenzo Meyiwa ummeli Thulani Mngomezulu lomelele basolwa lababili akakaphumeleli kuyofika enkantolo ngenxa yegula. Uphinze waveta ukuthi ede asaphikisana nekuhola abufakazi babofakazi labakhona nyalo. Saitjen Vusumuzi Mohane wabopha umsolwa wesibili kuleli qala Bongani Ndanzi ngeminyaka wa2000 mhla 16 ngenyanga yenhlaba. Kuvele ukuthi ngawo lo mnyaka wa2000 ngenyanga yenhlaba mhla 16 Mohane wakhipha Ndanzi estoksini isikhathi lesingemahora lalishumi nesikhombisa lekuthiwa lalishumi amange abalwe. Mohane utshelele enkantolo ukuthi abe matakasa ngalamanye amacala ngaleso sikhathi. Emavikini lambalwa ingwenyama yesive seMaswati inkosi Mswati wesithathu ibite sibaya lekungilapho sive seMaswati sihlangene khona kubhunga ngetindzaba tekwakhalive. Sivete imibono leyahlukene ngetinhlelo tekutfutfukisa live laseSwatini. Kapha ke akugcini lapho kuphinze kwavetwa nemanyeva lekutindvo lakhala ngato eMaswati. Siveke saniketwa nelitfuba lekubhunga ngemuntu lesingathanza kumbona angivulankulu lelapho ke egcineni silo samemedela Russell Miso Dlamini njengandvulankulu. Kwenaba ke ngalendzaba sinemholi welicembu letepolitiki eSwatini Mduduzi Simelane loke wabalilunga leParliamente yelishumi nakunye. Asikubingelele Mnguni sikwamukele tindzabeni teSiswati. Siyabingelela kakhulu mbangakithi siyakusana kubo bonke abalaleli. Mnguni ihleli iParliamente yesive eSwatini emalangeni lambalwa lengcile kwavetwa tindvo nemibono leyahlukene. Uthini umuvo wakho ngalokwendeke esibayeni? Ngita ukwenda kube sebaleni nje ukuthi kusemthethweni ukuthi kube nesibaya. Kodwa siyathi ukuthi lesibaya sifike emva kwemkrishi noma icrisis le7 le-political. So lesibaya sitele kuyenga umhlaba ukuveta ungaseMaswati sakhulumile kanti eMaswati akakakhulumi ngoba eMaswati athi acela an all-inclusive political dialogue. So phindze ngale ngaseMaswati lesibaya site ubaphukuta sibanike an illusion of inclusion umqondo wekutiva ungathi usekhathi kulento lendiwako kanti awukho. So lesasibaya uma ubuka thathu nawo onke nje labangakhona kuyilandela lendzaba kaningi labo labanemcondo lohlukile kulaba balesibaya lokuqala nje wamuka umbhobho ebaleni asabeka umkhondo wakhe nesikhathi lekumele siphele sekukhuluma singakapheli. Kwesibili labo labasolakala noma lababonakala ukuthi batawukhuluma iqiniso ngalesimo lesikhona bebavele bangakhonjwa ude kunganowuvakala ukuthi lelincenye laMaswati lelangaphandle yinde lishoko sibekhona sibaya uconstitutional ukuthi bene sibaya kodwa sibaya asisiso sisombululo saloku lokubhekene nelive lokuyingqinamba lenkulu lenda SADC abebede kuthula njengoba Swaziland ede kuthula uma abantu banetikhalo letinje. Kuthe kusenjalo kwabe kubekwa ndvunankulu lebevele nithi denifuna ukuthi ikhethela yena njengesive. Uthini umbono wakho kuloko? Ngiyabonga khona lapha esibayeni labo lababili abathathu labakhona ukukhuluma bekuthi ngaba namunye losinza indzaba yokuthi eMaswati acela ukuthi ikhethela acela ukuthi kulungiswe iconstitution bekuduma sonke lesibaya ubone ukuthi bonke abantu ngilena ke ingqondo labete ngayo nalabayifunako kwathi ukuthi nakuma petition phela lakha lo mbhishi kwakungunumber 1 ukuthi athe Maswati sacela ukuthi ikhethela nankulu wadlameni Russell site inkinga naye personal kodwa lokungasuka kithi ukuthi utawuya ngaye ukuthi ufuna konda sisu sakhe abulale laMaswati nelive leMaswati noma njengemfundisi he takes it personal ukuthi it comes to an end afana nebaholi labaqotho nabatawuthi yini lefunwa ngeMaswati angifana kube ngokugcina kukhonjwa kusuka nyalo kwenteke naku lokufunwa ngeMaswati ukuthi njengamazwe onke lokuphethe uhulumende akakhethe bantu dan kukhonjwa kumuntu
asina lutho lokungamagqubu naye wangosi kodwa sesithi ke sesiyamcela ngoni ngenxa yesikhathi London njengomuntu omele iqiniso noma njengomuntu lokuthube kwaba ngipulujane wanyathela eMaswati entanyeni ngenxa yesikhathi Mnguni asibonge kakhulu isikhathi sakho kanti sisekuyo lendzaba eluhlangothini lwahulumende sikhulumisana na Elfas Ncumalo sivusele Mnguni sikwamukele etindzabeni teSiswati Yebo kakhulu tathwethu Ncumalo ngaphambi kwekuthi uvete emavi ahulumende ngemsebenzi welive lesiuba nochubeka kukhona longakuphawula ngemavi lavetwe ngibabe simelane kukhona tathwethu andikulula political formations in this country because of the resounding success of the elections the Sibaya and the subsequent appointment of the Prime Minister His Excellency Russell Mzila Dlamini, they are in an ICU position. They are really in a coma in terms of political position. They have got nothing to offer to eMaswati. eMaswati ahlangene esibayeni njengekubitwa inkosi yawo. Atiteka tonke tindzaba lafisa ukuthi iteka nalokufisa bakufisa sikwendeke even. Umuntu lo sabhutha ngekwekuthi kukhona lokungakahambi kahle nalolu phetho lwethu ludunyiswe ngumhlaba wonke njengoba ingonyama Mswati wesithathu yaye babikele baholi bakaSADC nebakamhlabuhlangene during the UN General Assembly bekuthi siyawukhetha uhulumende lomusha loyawukhethwa ngamaSwati ngekukhululeka sethi lapho lomhla sishaya emakhwapha sithi ncinci once we have another government in office Nithini nilive ngemibono levetwe Maswati esibayeni Mnguni Inkosi iveletha zethu ingakambeki nekumbeka ndunankulu nayo ingatibekeli ngenthando yayo imbeka ngoba kukhuluma eMaswati kwekuthi emandla ekukhomba lelo tabahlahlandlela la hulumende eMaswati awashiya emahlombe engonyama yazele inkosi yasho kwekuthi lokho lokukhulunywa ngeMaswati esibayeni sekuyaba ngiyo ipolicy noma ke umgomo lohulumende lotawuchuba ngaye kule minyaka lesihlanu ledako ufaka ekhathi bekuthi ingonyama imemetele kwekuthi busweti nebuphuya kulelive sebusehlakalo sibonga ke ukuthi sinandvunankulu nasehhovisi lo yatiko isituation nelanguage ukuthi yini sehlakalo ngoba bekavela asebenza donandzaba kulelive letehlakalo angefiki kulesikhundla labulawele kuso live neliphimbo lengonyama Mswati wesithathu Mvunankulu sowubulewe Mnguni lisekela lakhe singalinzela nini nanekuthi umsebenzi uqala nini njengoba ingwenyama ithide kufanele kusukwe emagonzo kusetshenzwe emva kwekuthi sayivile ukuthi eMaswati athini Sethi memantontolwane sonke wenwe kunene kwekuthi nembala sive wesithi induna tembuso luhlolwato lumenjani kodwa ke asingabathi futhi sithe nelidwetwa sesabe lutho ngoba siyathi kwekuthi kuyaye ukuthi mase kuphele konke nje kuhlanganisa letindlu letimbili teParliamente bese bayavela lamalungu eParliamente enkosini yawo abeke imibono lanawo ngalelive kwekuthi lingachubeka kanjani kusuka la kuyembili sebakwendile ke lokho kuleli viki lele emalangeni lamabili lese sikubhekile mhlawumbe kusukela lomuhla kuyawushaya umsombuluko lesibili umenyethelwa kweluhla lwatinduna tembuso lethi tawufaka ekhathi lelo tawusekela yena ndunankulu Ncumalo asibonge kakhulu isikhathi sakho Elfas Ncumalo lokhulumela uhulumende waseSwatini kanti ke kuletinye uma sibuya etitolo kuthiwa sehlakalo segagadlelwa kwamantombazane lamathathu laneminyaka langaphansi kwalelishumi lihomu lebafunzi bebafana labasikhombisa eBatterworth lishiye wonke umuntu ashaqekile Asiphinze sikwemukele esigabeni sesibili setindzaba telulwimi lesiswati kanti nawusanza ngena ukhethe kahle
Uvele enkantolo yamanje yakabhokweni umlisa loneminyaka lenge-22 lobe kwelicala lekubulala mkhulu wakhe kaMasoyi eMpumalanga ngaphandle nje kancane kwe-White River kanti kuva kabanti ngalokwendeke enkantolo sinenzathele Tindzaba SABC elicingweni Eric Lubisi. Lubisi kafisha nje kwendekeni enkantolo lomuhla. Ngibonge Rebecca nekumbukeli lesingakusho la ukuthi uvelile siyabonga esanda simikana iminyaka le-22 ngalolicala ekubulala emkhulu wakhe uvele nje isikhashana esincane kakhulu njengoba uye wabuzwa la ukuthi ingabe kunayinhloso yokuthi athole ummeli lapho achaze khona ukuthi utawutimela kulelicala waphindze futhi wachubeka wathi akanaso nesifiso ukuthi lesikhathi sanyalo angafaka isicelo sebail ngakho-ke licala sehlehliselwe mhla ka-30 kuJanuwari nokwetimpikifane lomnyaka lodako. Lubisi asibonge kakhulu isikhathi sakho. Eric Lubisi lo inzathele Tindzaba SABC phansi embombela. Kanti ke iAfghanistan ishaye 245 runs kumdlalo wayo wegcina nemaProteas weleague enzebeni yemhlaba leqhubeka eNdiya. iAfghanistan iwine itoss yakhetha kubetha ucala. Kuchubekela embili ngetemidlalo sibukela Masilo Machaka umlandzeli weKaizer Chiefs na Philip Jwaha weOrlando Pirates. Banakethu asinibingelele sinamukele Tindzabeni telulimi leSiswati la ku SABC. Siyabonga. Isukile kusasa nguwafa khamba njani yini lesingayilinzela? Asenjalo isikhathi sekhona sifike sedabi sethu kumapakani amakhosi asambe se-FNB Stadium. One thing that they must do especially amapakani kumele basihloniphe nje kusasa because uyofika kusasa ilokhuzana is our home game and we are making sure that we are getting 3 points tomorrow but umqeqeshi wethu icoach yethu uGrant Johnson kumele approach yakhe ibe right because ipakani iwinile shaya isikhukhulu nathi siwinile vele shaya space but into izobalekile into ama-coach wethu kumele benze ukungcono. Jwaha uthini wena yini remember this is a derby, it's a tour tie without fear or favor. Calvin is my former player but tomorrow I think kumele adlale game yakhe idaba yakhe yokugcina because right now amalandeli be-Chiefs is turning like ama-hooligans to have i-Chiefs ikhona manje plan the real longest tunnel ukuthi bazathathwa e-center boma kuphela nje game 90 minutes bazongena e-center beprotectiwe kuze kuyongena lapho e-tunnelini of which i-Paris will be very dangerous. Remember launch. Bomnakethu lamaqembu omabili awendi kahle kulokho ngabe ifasa kuphi? Ngempela mawubukela ePirates esadla ePirates amagoli abawashaya amagoli noKaizer Chiefs nje kancane nje masidlala nje siyavula kakhulu lapha emuva kumele ucoach umqeqeshi wethu uJohnson kumele nje alungise lapha emuva especially in terms of goalkeeping department naku defense yethu naku midfield abana abafana bomthetho nabo Castillo abazwani kahle, they are not connecting together so yento kumele ayilungise vela emuva lapha izawusivula kakhulu lapha. Jwaha wena ungathini ngelicembu lakho? Tina samabhakani already we've got something. We've got a cup of which is only Orlando Pirates and a cup wamanje of which a combination yabo beyiserve kamnandi kakhulu everyone ethukile but the way dropping akona is coming as a shock because they are drop. Wena kunemceceshi lomusha ephefeni nawubuka utayicetha yini le season tawukhona khola lelicembu? We've got an experienced coach, not only umqeqeshi wethu uJohnson is coach ukhumbula ukuthi ukuya coach nokhuzana uPitso Msimani and futhi coach lokhuzana iclub ifana nabo Platinum Stars so manje siyamthemba ukuthi experience yakhe izosebenza nakusasa izosebenzela and ngiyathemba ukuthi uzonza okungcono njengoba lokhuzana ahlulekile uAthazwani noNtseki but September somnika isithanje somnika isikhathi sakhe ukuthi ayenze ngcono uKaizer Chiefs. Bakani nawe Khosi ngumuphi umdlali enithembele kuye kakhulu? Mina nje remember I've got a plumber la kuvuza khona liyafixa of which uyabona uKhehleni Makhawula benondlondlo baza bebe continue imagic yabo but uErasmus beno launch baza bebebulala. Ngiyamuva but ngizomshaya nje kulolotwa nje osayile ushayiko kusasa ezedebeni epakani ngepakani ayikho izosala eFNB mina ngifuna u launch bayamazi isikweletu iphele endlebeni ebona uzochitheka bugayiwe ngowafa this is a derby wena udlala ngoloji mina ngidlala ngabadlali bami I told ukuthi undlondlo since asuka kwamanye amateam manje usela inhlanhla nobabili Bhakaniya nawe Makhosi asibonge isikhathi senu kakhulu abafike stadium ngesikhathi bajabule Pirate amakhosi Bhakaniya ayishakele mkhona kanti ke mbukeli asithi shavu lapha egwalagwaleni sive ukuthi siphomotha yena uphethe tipi kulethume embiteni.
Motha. Lishonile Rebecca, lishonile Mbukeli, umlaleli angalinzela kuvanayi letsinza kuvela enkantolo kwana ingodza lesolwa ke ngekubulala mkhulu wayo imgcobe ke thuneni lelingashoni kanti ke siyaphindze sibuke na indzaba yekhishwa ngashwele kwaloyo ke abengusihlalo we-ANC phambilini lapha ke eNorthern Cape John Blocker umlaleli uLedina letinye longakuhlinzela ihlelo nje diphuma embiteni kuligwalagwala FM ngibonge kakhulu Rebecca. Asibonge kumotha phansi embombela kanti ke Mbukeli tiyaguqa adalomuhla asiphinze sikwetfulele tona ngalwesibili kanti ungakhohlwa kubukela letsematheni ku DTT na ku SABC Plus ngalwesithathu uma kubumbana insimbi yesithupha Tindzaba nibe nempela sondvo lemnanzi lephephile.